ابستراکت آرت هنر رازبر آنج هنر مجرد وکه هلک هنری جسری ست طلبیستان دست بیدکه که تیدا شیوکار نخشاندن دیارده و حیبرین راستین رد دکن. جنبوش رنگان، کمپوزیسیون، خیز و قوزین که او دافرینن همی رید ده تماشاوانان که هین حیبرین مادی ین لگوری هزر شیوکار ببینن آنجه نبینن. عمران شیخ موس لباجار آلماتی لپایتخت بری قزاقستان و که شیوکاری که کرد و که شیوکاری که ابسترکسیونیست ناس کرد. بلام تابلوین وی نتنه لآلماتی یانج لقزاقستانی لگلک ولاتن جهانی جه تین پیشاندان و بناودنگه. بریا که دست بنخشاندن وینه که بگه عمران اسکیز آنکو پیش نمایان نکشینه و رنگان جه پیش و حل نبجره. رنگ خواه بخواهد کل دبن و دیمانین جرابوریات دبن هیچ و کاری ده بره درجن سرکتانه. وقتا قستين تشيتكم أزويك تشتك هندريم ده تخازم بيجم يعني تخازم هاي إنسانك هاي بزمان دبيجة إنسانك هاي دنفيسة إنسانك هاي جي بفيرنجي يعني أدبينم أسكارم و تشتي بجينم ملتيدن أو كسيدن يعني إنسانيدن بلي بنرة يعني بلكي تشتكي تيد ببينه تشتكي جمخص تبياجي تشتك أو بخا بيت حسه ودفرد خاد بيني يعني أبستراك أولو يعني إنه تجريد يعني ندروري تبيت شعب وبوز وداف وتشيك تشيك نا أو بخاد تشناتيد دبينه تشتي حلاوي أو بخاد تيدي وياخد دوي تابلويات ببيني. بيركامة خوشكامة مدديت أو كراسي خو وقت القد كرنا تديت ترنجين بون يعني خفتان بشمال مثلا أو شارة دايكامة تدا سريخة يعني راستي من مروهم بتشو كاجيلي خيا أفتش جيبونا مرور هي يعني جينيتيك يعني جينيتيكا بإنسان رأي من قال لك دمري يعني أو رنجي سنراش صورة كده ولو خرت ناف دهايا مثلا زرخست إننا نزات شخص أفتش بخواز نخواز د خيال وبامتين سن مني يعني أفتش تبخواز نخواز ويدور الروك بي ويدركب يعني ويروك بي قلت شاعر بي وتشعر دينت رسام بوينك تبيد رنگکی رنگ تابلویا چیکه يعني. دهفته راجبو یکمین نمونه ویناین مجرد بر همین موزیک بخانه. عمران جه حول داده لتابلوین خواه کارگری که موزیک لسر گهداران چکریه بدست بخواه. ادبیات کردی بوی معناه انه ما مكتبات د مدرسات د شکول ما خوانده به ما نخوندی راستی تنبو لروجاوا لي ما وك او چیروکانا مدریا سرانا ده مدریا چکد متخوست واتشتا بیگ بینم مخوست جینا بمردر نکد اوه کارکی دنه يعني افکار کیجا دمین خردبونا دسته كارب بيك بيني في تشتيانا نزانم حتى أنا أدبيم از هين دقرم از تشنا دقم تشنا چه دبت تشنا چه ناب مثلا يك وقت جي اف تابلوهان بلكي تدبينه في سر شاعر مظن فقيه طيرايا يعني فقيه طيرا شعرك ويقلك خوش هيا أود بأيد البري أيد البري قد دوت الزاني فقيه طيرا يدي كالا مخصص زي بكم تابلو راستي يعني قيزك تكاربي مخلص كريا اللي هين خورت يعني قالوا فقيتيرا هين شغل جيرد بيقول لك لو جيتيت بالشغل مخلص كم لتابلوين عمران شيخ موس ايش وجانا جواك جهة كتايبت تقرن غيرنا جنين شنغالي
نالينا دايكن كوباني جنبوان رنگان راست راست دكيجة تماشواني. و ئەو تشتێک گەانە ملەتێمە لور بەرخۆدەدە بحەمر ڕەنگی ئەژی دخوازم وێ ئێشێ ڕەنگێکی تابلۆیە بچکەکەس بگینم ملەتێدن یعنی میدیا ژیانی گشی دخەبتە وەک دەبێ ئانا سەر ڕۆژاوا سەر شنگالێ سەر تشتێ کوردستانê dibe ئەژی دخوازم vî tiştî alîkarîk biçûçek wek dibe ez karibim bi reng bi tabloyê vî tiştî şermezad yani tiştê ew geana li Rojava bi rast. عمران شێخموس ji Rojavayê Kurdistanê ye. Ew li zankoyê Şamê dest bi fêrbûna hunerên ciwan dike. Diçe Moskowê da ku li wir perwerdehiya hunerî berdewam bike. Lê ew derfet nakeve destê wî. Derbasî Kazakistanê dibe û bi neçarê endaziyariya neft û gazê dixwîne. Taniha jî li Almatiyê dijî û diafirîne. Umran 8000 kilometre dûr ji welatê xwe hewl dide bi hunerê xwe ve bibe deng û rengê welatê xwe. Kamşedadê, Rûdaw, Almatê.